Fl-aħħar ġimgħat komplew jikkargaw aktar piki u antagoniżmu bejn deputati laburisti tas-Sid Distrett li jinkludi lil Ormi, Ħalluqa u s-Siġġiewi. L-aktar piki evidenti huma bejn is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri u d-Deputat Laburista Rozjan Kutajjar kif ukoll bejn is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri u l-Ministru Jien Borġ. Is-sorsi li tkellmu ma' il-mument qalu li l-pika bdiet fil-kampanja elettorali u eskalat meta Silvio Xkembri kellu jċedi s-siġġu tas-Sid Distrett biex telet fil-Parlament Rozjan Kutajjar. Dawk li tkellmu ma' il-mument stqarru li wara li ċeda s-siġġu tas-Sid Distrett biex telet Kutajjar fil-Parlament, attivist qrib Silvio Xkembri għajru attivisti laburisti qrib Kutajjar li d-deputata tagħhom tinsab fil-Parlament bis-saħħa ta' Silvio Xkembri. L-istess sorsi qalu li huma jinsabu wkoll urtati ħafna bl-arja żejda li l-Partit Laburista qed jagħti lill-eks deputat Laburista Bertu Paċ li semma fiċ-ċentru fl-allegat skandlu li faqqa fl-aħħar snin taħt Gvern Laburista u li allegatament jinvolvi permess għal villa fuq Artow Dizet fis-Siġġiewi. Bertu Paċ huwa mqabbad mill-Partit Laburista biex jippoża bħala l-persuna li għandu ideat validi għall-ambjent u d-dera tar-raħal ta' Siġġiewi. Sorsi oħra fissru li persuni viċin is-Segretarju Parlamentari Xkembri jinsabu f'pika wkoll mal-attivisti viċin il-Ministru Jien Borġ. Din il-pika ilha li bdiet iżda komplet tikber wara l-elezzjoni ġenerali meta Jien Borġ ngħata ministeru li jinkludi diversi xogħlijiet fit-toroq waqt li Silvio Xkembri ma ngħatax imma huwa biss Segretarju Parlamentari.